Boraveći ovih dana u Stocu, ponovo vidim brojne turiste koji pričaju na talijanskom, španskom, francuskom, arapskom, engleskom jeziku, a koji nisu tu tek u prolazu, već borave u ovom gradu, obilazeći ga i očigledno uživajući. Sjetio sam se i dvoje volontera iz Francuske s kojima sam se imao priliku sresti prije neku godinu, koji su koristeći stipendiju za studijsko putovanje izabrali baš Stolac da u njemu provedu 6 mjeseci. I tada, kao i ovoga puta, ležeći na obali Bregave, razmišljam. Šta je to što oni vide, a nama nije vidljivo? Razgovarate li se većinom kojima je Stolac na putu za more tek mjesto prolaska i u koje rijetko ko svrati na kafu da odmori, valjda plašeći se da će ih zatvoriti u 2 škole pod istim krovom, svi će vam odmah ukazati na istina presmiješne instalacije među banderama u centru grada na kojima su istaknute zastave koje vidim kao bespotrebno zapišavanje teritorije. Prošetate li, uhvatit ćete se kako gledate u lice prolaznika koji na isti način zagledaju i vas, pokušavajući valjda odgonetnuti čiji ste, od kojih ste. Stranci za to vrijeme uživaju u prirodi i arhitekturi, gastronomiji i hladnoj Bregavi, ne obazirujući se na nas jer smo im valjda isto smeće, isto ono kojeg u izobilju ima uz obalu rijeke, pored kontejnera i u samom gradu. Ne vidimo ga kao ni potencijal, ni mogućnosti svega što nas okružuje jer budimo jedni u druge s iskeženim zubima. Kontam, kada bismo prestali da budimo i kada bismo prestali da gledamo televiziju, a počeli da gledamo svijet oko sebe, možda bi i progledali.